okurugera kwetomboitwa kw'abatura bingi omugomboro ya Kinuuka Lyantonde nibagira ngu Omugiga Vincent Lukwago nuwe abahagami na nokubabinga amataka ago barikugira ngu nagabo obwe arikurabira omu bukoryo butari bumwe na bumwe oburumuna n'okubakoma. Yasanga nga ndi mulwadde nga ndi muyinnyo n'ayiikiriza abaana abo nga banzijanjaba n'abalimbalimba n'agamba nti nze nina ebisawo byange bibiri tuwanyise kitamwe yafa kati nyammwe kugunda agenda kufa twagala tuwanyise ebisawo byange bibiri mbaweeyo n'obusente obunasobola okutwala nyammwe mu ddwaliro ate tumugeza nimwomubuulira. Enjawulo eriwo nti omu alina ssente omulala talina, kati alina ku ssente anyigiriza ono atalina, ate nga atalina ye yasooka ku kibanja ye yagula yalina ennuude ze 3 kati ono baamuguza ate ekyono eyasookaho. Nabukenya Babula nze nyina okwemulugunya nnyo Lukwago oyo gw'olaba yatwala ettaka lya kitange nali mu ddwaliro e Kagongo ne balitwala nakati nagenda okwogera n'angamba ngende ku poliisi mpaabe nasangamu n'emiti ng'alina emiti twali tugiguza emitwalo 12 n'ensindikayo okuteesa n'atuukayo n'amugamba genda oyite poliisi. Omushaki witu ashyikira omu maka gatari gamwe na gamwe okucondooza ebirikukyeraho eterana n'ezi ndundi 2.5 ziba ndundi mukorendagano bona bakabaro nibyo byanje ayisha nyomusana ayisha n'abakozi be bantamikwa bankoma banditiro miti abantu be baguma banyemerera nguso witaka faya tsugume takaliteri ikigana 36 kuihobo mushijo guyateganisa kwatatomba ntombame kwagana n'amapolisi gite ibintu atemushango mukota jigura. Enshongezi nizo zigemeserize na ofisi ya RDC okuhika omuramakondo okubagarukanisa konka abamwete bakikirizine mwami oli bagenda bakwatagana na deputy betu nabo nkentakatungire report omukyaro ogwo ayongera agaruka aiza nsanga mu office ngamba hati nkokonsangire let me listen to you onsobore yansobora naikiriza namugambira byone byongambire bukozere ki biki tinuko ati oba akwiza akagambira no gamba tibikire not until you listen to another side. I called Lukwago eza yansobora nagamba nebyo gamba hati nakure nebyo abishikire baitu abakwija kutusara mu ebintu ebyo balinkai achara bitu w'Omugiga nagira ngo amataka ganage ngo nangwa na nabagamugurize baroho ijayo hadi zo tubeija n'amasomo gabo kubuziro konka omwaruho nena gano za nena gandwanya zini ho mukona George Hahira tibyampansha George Hahira aharuha kandi bari n'abana be okubezarra so konko babuza baturwa twaguzita kali yawe hikina na ndundi ibi ekyo kufaniki kansha togubuka na leta horwari ngo ine ndunde ze 3 nyonko nkoreki abangurize nyinenda gano zabo ni hikina na ndundi ibi sivyo na wangira ati nyoine hikisha kuto asterine RDC wawe ogo assistant wawe ki asterine Lyantonde twashanga abamwana gwa hiki 5 bakatunda hiki 5 handunde emwe acho kibagambi RDC abagira at family mukatunda itaka lingirishagi hatu mugarike nyuma mugende yaba hike mu muronda sente mukazigarra Rukwago yaba muzigarra Silivia konka family mukaturita karishagi amakuru agagasha kwa Sandeke William.